Tisebenti letingemakhulu lamatsatfu tingenele siteleka emayini yemalahle i-Atlantis lesendzaweni yase-Middelburg. Linyenti laletisebenti tishayela emaloli lamakhulu lalayisha emalahle ngekhatsi emayini. Letisebenti tisola umphatsi lomkhulu ngekutsi akatiphatsi kahle. Isiphuziswa amanzi eklinwa ngayo imishini lana. Thiwa siwaphuza right, i-waiting room esihlala kiyo lana ayise right. And lento le nesireport kubo DMR neza lana ayizi kubasebenzi iphelela le mine. Watloga babuye bathi watloga and then warning bakunikeza warning and then bathatha ama-awakho wena awutholi next. Labanye-ke baholi benyonyane yetisebenti bayicwayisa kutsi lesiteleka lesingekho emtsetfweni singahle sibe nemithelela lemibi kakhulu. Inkinga ye-strike esi-unprotected ukuthi uma exosha abasebenzi ubaxosha as i-blanket and i-CCMA ayibi ne-jurisdiction kwi-dismissal enjalo. Nanobe kunjalo letisebenti letingenele siteleka tishaya ngendvo kuphasi tithi angeke tibuyele emsebentini kungahlangabetwa tidzingo tato. Umnikati wale mayini Mark Johnson walile kuphawula kumabonakudze mayelana naloludzaba. Uthi lesiteleka sebasebenti asikho nani emtsetfweni kanti-ke bangahle batitfole bangenawo umsebenti uma bangabuyeli emsebentini. Etindzabeni tetfu ku-Channel 163 lotiletselwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eMiddelburg, eMpumalanga.